Sabi ko na tama ako eh. Buhay si JR dito. Anong alam niyo sa pagkamatay ni Muloy? Balikan natin yung autopsy report. May makita tayong clue doon. Ya bimeze bite sasa abantu twatangiranye aka season iyi ni episode ya nyuma tukajya tugera ku musozo. Mwarakoze mwabaye abana beza sibyo? Dutangira na Bridges of Love mpaka uyu munsi tugiye kureba finali yayo nyisoza ku mugaragaro. Rega ngiye ubundi mu buzima bwanjye simubizi rata ntago njya nkora filime ngo sinyirangize kiretse abazibahanye niyo babiteye bari amuzikura hiya aribo babiteye nanjye nuko nimba nabirangiye ya mirabyo de warene niyo ugiye kwisoza ku mugaragaro ya ayisoza ku mugaragaro Bridges of Love akubwira ati hip hop nifate byasaga nkaho yazimye ndayibatuye mwese abo twatangiranye mwana muto muraperi mo musigaranye hano bakora akazi kose yeah right here we go ati magaza hirengeye ni DD kazanye hip hop nifate okay hip hop nifate okay amazina y'ababyeyi none gasa n'ingitanye shaka na janvier papadi okay hapo ni machine bani ndi pass ndoba na bukwani bani ni pass whisky esi ni hasi ndoba n'umusari cyangwa coming kama nkunda kwa safita dreams in you fit the road kandi ni talking na vitungo wing na mateka mu murwa munara gashingimizi munara gashingimizi na sanka na julia ndoke mutu move kunkumi koni ni mukabari njatagetse stari nkaryo kubukasha nkamurikira Kigali abanyabirori akamurikira Kigali yawe itotse kwa pride twitse hip hop nayigaruye kandi ndakiryoshye cyane kritikare nakane kani bitendo twarabikoze amazina twarayubatse abahinzi barasigaye kandi twarakomeje bafana bacu oye mugoko ni humani gihugu kiraryoshye umutekano hose ya mutekano hose ni nabyo de warene okay hip hop nifate nise wankubuka nagasana singizwe hip hop yacu nifate kandi namwe mumfashe reba imyaka yicumye hip hop imeze nk'izimye umwana amagambo afite n'arandikano wale amabaya mbaya ibyiza byo biri imbere usumba byose n'imbere mikrofoni nyinshi urugamba ryinshi yenje nk'akadasimba kasa nabyo kuwavana nanjye nabyo kumabya bino nitarano ibyo bimbaho bibyiniraho bimubyiniramo nk'izimba foro umvambo ndetse n'ikifungo hano muri mento neza neza ni devo wakwinade podcast ni neza neza ni devo bawundirako nisiga mukorogo cyane iyo tukamo bose bajyaho yemera mu nganzo banize ubwonko amaso ndetse naroba amahoro kwa bisabo amahoro kwa bisabo okay agaza hirengeye hip hop nifate ya warene nakane kane ati hip hop nifate kadusoza season yacu Bridges of Love ku mugaragaro ni episode ya nyuma ni kufatanya na Rocky nako ndabasezera nyuma kambanze mbasuhuze twitangira muraho no Star Creatives presents Rocky Entertainment hafaho kugira reba akantu k'ubwenge nkaka nari mbizi ko Junior kiri mu murizima ari mu mutima muri weho hano ubwo baje gusuzuma ibintu byose barebe se muri yapfuye ate bamushimuse byose twayibonye bimeze bite ni wa mugore twamubonye muri wafashwe na kamera 50 million. Lorenzo Antonio, siya yung pumatay kay Muloy? Lorenzo Antonio yishe Muloy. Carlos. Karirosi agomba kubimenya. Si Lorenzo Antonio, kinikilala mong ama. Lorenzo Antonio mugabo ufata nka so wishe Muloy kandi Muloy yamufataga nk'umuvandimwe we. Na si Lorenzo Antonio pinalabas niya. Lorenzo Antonio yahimbye urupfu rwa Muloy abeshya ko yiyahuye. Nibwo twari turi hano reka nkujyane umwana wanjye kurebe kumbe yamubeshyaga.
afite n'imbunda akenyereyeho. Tigilan mo na nga ako. Ndandeka njyenyine. Hindi ko naman intensyon. Ndabizi icyo ugamije. Sinasabi mo yan. Uri kwangije ishusho ya papa wanjye kugira ngo ntane nawe. Ako naman! Ibyo nta mafuti ntabwo nabikora. Nshobora gukurikira hano kubera ko ushaka kuzuza umuryango. Makinig ka ako! Konsensya ka! Batangira gutongana kandi ntabwo yizera ko Lorenzo yakwica Muroyi. Ntabwo abyumva. In the beginning, I had no plans of treating him like a son. We ntugire ikibazo. Pinahirapan ko siya. Nabaye nkubaganye umwana wanjye ntumagira ibihe bikomeye. Hindi siya umalis. Bakit yung sinasabi? Uri kumbwira ibi byose ariko. Dahil ikaw ang naglapit sa kanya sa mga anak niya. Uko wa mukobwa niwe watumye uriya muhungu wanjye Keros ahura na ba Nakpere. Sa kanila. Nagerageje kukurinda umwana wanjye ariko ntacyo byamaze. I see my worst fears coming. Gusa nabonye ikosa nakoze. Sir Lorenzo, masyado na po tayo mapit. Lorenzo uri kwihuta cyane, imodoka ariko genda gake. Kansohoke! Utangira gufatiraho. Tapusin to. Nicyo gihe ngo bino tubirangize wa gakobwa we. Kuri telefone. Magaruyo. Trouble na Phil. Lorenzo! Lorenzo! Ba't di ka pumunta dito? Kuki utasha? Ano paliwanag sa kanya ko anong ginawa mo? Sora Keros ibyo wakoze. Yumvishwe. Mia! Mia! Gael! Mia! 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 It's time to put an end to all this. Nicyo gihe ngo bino byose tubirangize. Mia! Ano nangyari? Byagenze bitu yarasara. Tuze kuri Mia. Hindi pa. Punta mo ako sa dating. Nimba ushaka guhura na Mia ngwino duhure. Kuri ya sayite aho twubakiraga hashaje. Wimwumvira wiza udacaho yumvishe ko bashimuse Mia. Uliway ka na, Mia. Rekeraho Mia. Si Lorenzo. Ni Lorenzo byagenze biti. Umukecuru, Madamu Vida. Nagpunta doon si Gael. Gael yagiyeyo. Si Gael? Eh, anong ginagawa ni Gael doon? Hinarap niya si Lorenzo. Yaje abangamira Lorenzo. Lumabas na yung katoto. Ukuri kwagiye hanze. Si Munoy, hindi siya Muroyi ntabwo yigeze yiyahura. Si Lorenzo ang pumatay sa kanya. Lorenzo niwe wamwishe. Walang ganun Lorenzo talaga yan. Lorenzo n'ubundi ntacyo amaze. Ugomba kujya gereza. Ni Lorenzo. Yaje. Katururi. Hello? Alo? Ano yan? Oh, si Ramon to. Ni Lamoni. Nandiyan ba si Mia? Ese Mia muri kumwe? Wala dito si Mia. Mia ntawe uri hano. Minta kasi pupunta niya si Carlos. Yambwiye ngo agiye guhura na Kerosi. Na dito dumiretso si... Ariko Kerosi nawe ntabwo yigeze aza hano. Kaya si Mia. None Mia ari hehe? Kanina pa ako tumatawag sa kanya. Ndi kumuhamagara ariko ntabwo yitaba. Nag-aalala tuloy ako sa... Ndahangayitse birabacanga. Kabado siya nung hahanapin niya si Carlos. Yarahangayitse aje kureba Kerosi. Si Lorenzo, Lorenzo ndakwinginze nyumva. nakakain yung gulapi. Bituma ibintu biba bikurushaho. Zehe. Umwana yakurikiye. Yakubiswe yahundaguwe. Yakurikiye Mia. Nyina we yafashe imodoka arabakurikira. Turore. Yakurikiye Lorenzo. Yagize gutya asimbuka imodoka igenda. Abakobwa b'inaha barigeze karashika. Gusimbuka imodoka igenda ngo yabibonye muri filime abantu bazisimbuka bakabaho. Nawe yarayisimbutse. Sinzi nimba adapfuye. Lorenzo wa nyamaswa we akurikira. Katurore. Uri Gael. Uri hehe? Katurore. Koga va modoka atangira kwiruka. Bano baje. Kigorye bari kugenda bamuvumira ku Gael bamutuka. Yari kwirukana za nkweto zanyu mwambara z'amafuti zirango ndende. Ngo nizo ziri segisi. Nazo mukobwa ari kwiruka ntava hari. Ugatangira kwiruka ntava ari kubera bire bikweto birebire mwambara nyamara ndi kubwira abakobwa muri Philippines mwe nakazi kanyu. Sean Katururi. Se afite imbunda. Lorenzo. Kobwa arakwepa nawe ni ibandi. N'uwi Kigali. Mia! Mia. Mia. Yafunga umunwa. Ikigabo cyana kurasa nta mikino kigira. Cyagafashe bikigoye.
uyaje ni babiri. Cyiyumvishe arakurikiye umukobwa araca ariko ntabwo ari kubera bwa bukweto bwanyu bwa hato na hato mugenda mwambara burebure. Ikigabo cyamukurikiye hatorore Miya yakurikiwe. Ikigabo cyaje Miya Sandoval cyaje katorore ucece no ikigabo kivayo Miya ari hano katorore Miya ari hano kumbuye yaje Miya Gayel ndapfuye acaho arakabona karenga aragakurikira cano tururi umusaza kiri kwirukankana umwana muto Miya Lorenzo sinzi ikizuni kinini Carlos nawe yaje tururi Miya uyu nawe vaka tururi sinzi ya oya yafite ubwoba yari yaje bwa bukweto nababwira gado nega ndababwira yakurikiye aturore uyu hasi Miya Lorenzo ya avana n'imbunda sinzi ayo hano waje umureta we umushinja ko ari watumye Lorenzo Akpivan Lorenzo shyira imbunda yawe hasi ntabwo bigomba kurangira gutya bari n'ibyamuru ariko birangiza gutyo ko Lorenzo shyira imbunda hasi reka miyagende ubundi nagutwaye iki ababyeyi bane batwaye iki ucyari njye uri guhanwa ndapfukamye ni ukuri nciye umusaraba ndawurenza ariko mbabarira hasi ndasa mu cyimbo cye tangira kuniga umukobwa hasi ibyaha bye banjye bagukorera reka mbyishyure uraza kwishyura ibyo wakoze byose Carlos avuye papa aha umwana musanga kuri sheri papa Karero yarumiwe imbunda Karero kagikunda Carlos urakora icyana ntabwo bino wakabibonye papa kubera iki papa byose ni ukuri byose ni ukuri papa wishe muroyi papa wishe muroyi ntabwo yari yabyemeye papa wishe muroyi muroyi ni imbo bakuranye ari umuvandimwe umuntu yakundaga muri iyi si birazi ko muzehe yabikora kandi yamufataga nk'umwana we wishe umuntu mfata nk'umuvandimwe yagutwaye iki njye nagutwaye iki ntabwo nashaka kuguhomba muroyi yari impanuka Alex yari yantaye ababyeyi b'iki kigoryi bangaragaje nk'inzanga funga umunwa ariko nawe karashika ibintu byadukomezaga abantu batugambaniye bakadutangiye nawe batumye dukomera niyo mpamvu njye nawe tumeze kimwe Carlos sibyo tumeze kimwe I am not like you. papa ntabwo meze nkawe bwa mbere And I will not be like you. nta nubwo nzigera mera nkawe nagufashe nk'ari umuryango naketse ko wambere nka papa But I was wrong. ariko naribeshye Karero Can you tell me what I ni gutya ukunda umwana wawe Juni wishe muroyi none ugiye no kwica umugore nkunda nuko ugaragaza ko ukunda
umwana wawe uceceka ariko atamurasa utamurakaza akamurasa. You lost me. So Mr. Antonio, please. Urambuza ntabwo nitwije ku Antoni. Mr. Antonio? Pahawa mo si Mia. Reka Mia agende wimurakaza atamwica. Yako Antoni reka Mia agende. Tapos rin lahat. Warwana nyuma y'ibintu byose nagukoreye. Shyira imbunda yawe hasi ureke Mia agende wagisaza we. Byose tugiye kubirangiza. Yari kumubwira ati basi irasangiye. Apana Mia. Ibi byose ngiye kubirangiza we. Murasa. Shyize umukobwa hasi katurore. Shyize umukobwa hasi. Zamura imbunda arasa Mia. Sinzi bimeze bite kuri imbunda arasa Mia bose umusore wawe sinzi. Kurasa isasu yaritambitse. Yaritambitse baramurasa. Muzeyi yirasiye umwana. Yarashe isasu. Bombi hasi. Byaciye muri umwe rifata undi. Ukuntu imbundu yiregera neza cyane cyane kuri uyu muntu akwegerera ukuntu isasu ushobora kuba warimunyuzamo rigafata n'undi. Baza ngo nabimenyene. Njye ndi mugenzi wanyu. Abasore babiri bararashwe. Bose bisanze hasi. Kibaca ahantu habi. Barashabi. Batangira kwibuka inzozi za kera. Buri muntu atangiye kwibuka ibya kera bamurasha bagiye gupfa. Akibuka bakiri abana bataramenya stress ziri i Kigali. Uvandi umwana wipfa uyu we bamurashe habi cyane. Wipfa niba washakaga nuko washaka ibintu birangira. Zebonye guko namaze kuba umwicanyi. Wahisemo inzika urukundo no kuba bari urabireka. None bibaye ku mwana witwa umugabo witwa umwana wawe. Gorenze ukoze ibiki? Inzo nawe yarebye ukabona koza amahano. Hamagara polisi. Yaramwemerera amagare polisi. Polisi yibwiye ikibazo nka kiriya ntageze yonyine izana na ambulance wenda nicyo kiza kiba gihari. Bose bameze nabi. Umusore ari kugenda gayera ari mu marembera. Patay ng tira-tira. Ameze nabi mwana twasangira bombona n'ubyayi bombo yajyaga mugura ari umwana. Basi twakubaka n'amazu menshi mwe bajya bavuga ari abana. Tukubaka n'ibiraro. Babaga munsi y'ikiraro bakiri mayibobo. Bakora indoto zo kuzubaka ikiraro ati ngenza hakure ariko nubaka ikiraro tu. Bumva ko umuntu bayeho neza arutuye munsi y'ikiraro. Uvanda kwinyuza Rwanda ku buzima bwawe. Sinzi. Yarashwe habi. Junior. Ndaza kubaho humura. Ndaza guhatana. Kumana nanjye mizina bari mu marembera. Ari kugenda bimwe bavuga ngo umuntu yakatishije ari kugenda. Oh. Lahat po nangyayari, wala po sa mga kamay na Ntabwo ari twe dukontora buri kimwe mama yaje gusengera abana. abag sa amin. Hari ibintu twese bidutesha umutwe. Isengesho ry'umukecuru. Po kailangan mangyari ang lahat ng ito. Kuki ibi byose biba bigomba kutubaho? Turo niyo po sa amin ang tamang gawain para po Abwira Imana ati basi twigisha ikintu cyiza twagakoze. namin ang lahat ng pagkakamali. Ahari wenda twakosora amakosa yacu n'ibyaha byacu muze baraje baramufunga. Ilan po nakakaalam Niwe wenyine uzi kung saan tungo lahat ng ito. aho ibi byose bizarangirira. Ari gusenga Imana. Alam ko pong mabuti kayong Diyos Ati Imana ndabizi uri nziza. Uri Imana nziza. Uri umubyeyi. na mabuti sa inyong mga anak. Ndetse uri umuntu mwiza ku bana bawe. Yaan, Ndetse ndabizi ntujya udutererana. Ari gusenga Imana. Uko asenga abana be bari mu marembera uko ari babiri. Nagbibigay ka nito kapag may magandang nangyayari sa'yo. Wajyaga umatuno tuni ibintu byiza byabaga byakubayeho. Pinaka. Uno none agari ibintu byiza byambaye ahubwo ibyambayeho ni ibyambere. Kandi ni weho. Ang pinakamagandang nangyari sa buhay. Ikintu cyajya gatangaza kigeze kimbaho mu buzima. Salamat ha. Warakoze. Maraming Warakoze cyane mwana. Mas salamat.
No, oya ninjye wakagushimiye. Dahil sa Gael, Kubera weho Gael, nalaman kong pwede pala akong magkaroon. nize ko nanjye nagira ubuzima bwiza. Hindi maayos yung buhay ko. Ko ibintu nabikosora. Tanggap mo ko nun. Kuko nanjye wanyemeye ahahise. Dahil doon ko naramdaman na Ati nibwo nimvishemo ko nanjye nakundwa. Umukobwa amenya disi bari kuvuga amagambo ya nyuma bose. Kumwe umuntu aba aryamye at ikaw yun. kandi uwo muntu ni wowe. Ikaw una nagparamdam nun sa akin. Niwe muntu watumye niyumvamo gutyo ko nakundwa. Kaya Ko yamenya n'urukundo icyo ari cyo. Warakoze. salamat naging Gael ka ng buhay ko. Warakoze kuba Gael w'ubuzima bwanjye. No. Mag-ingat ka. Wirinde sibyo. Ndamusezeye. Kumbuye nawe ari hano. Ibi ndabishyira he? Kumbera kwereka nyuma y'igihe kinini. Barashwe burya kabi naho kajya ntago bapfuye yaracyafite igikomere. Ati ndumva nasebye. Ako ba naman, anak? Uravuga ibiki? Baje no kujya kwa muganga barakira. Galit ko. No. Sa lahat ng kakaguhan ko. Byose byatumye mujyamo ibikorwa by'umugishinya wanjye. Taon, Narabarakariye ariko nimwigeze munkuraho amaboko. naniniwala pa rin kayo na buhay si JR sa isang Ndetse mwakomeje kwizera ko Junior akiriho apana Karirosi. Eh, anak kita. No kubera ko uri umwana wanjye.